Mazda deydi, Mazda. Malumat kağıdı Mazda. 2 avtomat. Объем 2, 370 bin пробег, 370 bin сом deydi. Telefon numarası 700 312 427 deydi. Avtomat ekan. İçi. Артыңқы сидениясы. Sizdeki aka? Kırgızistan'dan. Vложение gerek mi? Yok. Vложение gerek yok. Dolar bası qancha? 350. Kızıqqanlar bolsa çalasыздар. Matiz. 2000 жылғы механика. 08 deydi объем. 5-6 ekan расход. Koreya. Çiligi жоқ. 180 bin сом, 755 15 38 00 deydi. WhatsApp. Havalı жақсы deydi Kırgızistan'dan beri. Çiligi жоқ ekan. İçi. Assalamu alaikum aka. Dolar bası qancha aka? 170. 170 he. Vложение gerek mi? Жүрөт да бүт пара. Бүт. 16 иштебей түштү. Ручник he? Ручник иштебейт экен, калганын баары иштейт экен. Номерine чалып сүйлөшөсүздөр. Кийинки Fit. Honda Fit 200 bin deydi, пробег 2004. Объем 1.5, расход 8, 6900 dolar. 504 08 02 33 deydi. İçi жабык экен. Telefon номерine çalasыздар. Дагы Fit 2002 deydi, автомат 1.5, расход 7.8. В отличном состоянии 5700 доллар, 703 56 28 67 deydi. İçi. Assalamu alaikum aka. Vложение gerek mi? Fitke? Fitke. Брачкаларды мен билбей эткенмин. Ha, bilbeyse. 5,5 дейт. Номерин көрдүңүздөр. Жанында турган Nissan. Маалымат кагазы. Nissan 2013. 2003. Объем 1.8, 7.8 дейт, расход 370 bin сом, 701 90 39 19. Vложение керек mi? Жок, булай. Vложение керек жок, алат айдайт. Кондиционер иштейт. Автомат, Салон ичи мына ушундай күрөң. Светте. мотор, Автомат. Мотор баары жакшы абалда да. 1 грамм май жибет. Доллар басы канча? 15 000 сом түштүрөм. 15 bin сом түшүп беребиз, а? Кызыккандар болсо жан номерге чалып байланышасыздар. Түшүп берем дейт. Honda Accord. Accord 2000 жылкы механика 1.8 дейт, 810 расход 280 bin сом, 705 78 73 86. Телефону берип көрүңүздөр, 280 bin сурап жатат. Жабык. Чалып байланышасыздар. Hyundai Atos. Маалымат кагазы 1999, автомат дейт, 08 107 экен. 185 bin сурап жатат, 704 444 999. Ичи ушундай абалда. Телефон номерин көрүңүздөр, байланышасыздар. Hyundai Solaris deydi, пробег 350 bin, год выпуска 2015, объем 7 deydi, расход 7500 доллар сурады, договорная 778 15 58 54 ekan telefon номери. Российский номер ekan да. Российский номер, эси жанында жок, чалып байланышасыздар. Анын жанындагы Volkswagen Passat. Passat 1991 жылкы механика, объем 2 куб, 7.8 расход 709 03 92 72 экен, экинчи номерин көрүп турасыздар. 190 bin сом сурап жатат. Эси жанында жок, ичиде жабык экен. Кыргызстан номери, парковка бар.
Çok bağır.